lo ni tum ciklojonia brand bensi ni tum la so rally ke pedoji bhai tum cisik pedolo bon seta munira tum sai katiki laten ke barla hubina posi sai katiki gado eta tum pasik sagu na nei comment pe na jopsi tum ate da ban tum indoi ponchelo lasi non pena pai tarigin koi August 20 ni basini tum APHLC Central Committee pen nil tum mass rally ke pedoi bhan tum cisik pona tempen ni tum telefon ko la pen la baso a mass rally ke pedoi nangko athe bange la hello Apransia bangke implementation of Article 244A. Itum arti include pen ningkan proxy cap to say 70 years to say itum kache song pon labangso Article 244A kichun cherek pena job. Karbiang long lapen di mahasa ordo ke isia bemar som sipin ciplang tangola. Karbia khai atum lapen tribal atum aputar lo ordo. Nang isai ketiki bang punon business iklan bang punon politics iklan bang punon ajara kam iklan bang punon setame la putar lo ordo la doko la ben isi bemar som ciplang tangola lasi la so bemar ka pemeje phana bangke ekmatro upai sibeno lake Article 244A autonomous state bangke ilitum la bangke chun serak nangpo la pen lake constitution of gedotan lake ilitum central government aphan ke blame nahi akam dawe ilitum a songja tum si mesen bulodante taxer bulodante Article 244A ke lake already constitution Indian constitution of gedotan lo la pen ilitum APHLC pen ilitum la paso Article 244A ake manga bangke 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 ateng ben sikkim nahi hada nalitum Article 244A long langdam lo bulotan te thelongi autonomous state jong si part jabi bulotan te 6th schedule of the Constitution of India paragraph 20 ateng ben si part jab nahi pusa daga to lasi nilitum demand ke lalo Article 244A paragraph 20 ateng pen pichun serasi rata ke manga bang pableng serak nako la hello la pen dak nilitum kachotoidun elected members atum MP puno MLA tum puno ilitum kachotoidun MP MLA tum bang parliament long puno dapat dak legislative assembly dispurong posita Article 244 alama bangke alam itu pin purun de ha kali le thang bak be kunane biasa dor kiso ta ho kapre galam si la tum pin purun rong ti lasi la bangke tum APHLC pen bangke la bangke chedon de lasi Article 244A la bangke prabjin pen la bang pecun sarangan po la lo itu di mana bangke ini bangke professional grazing reserve la pen ke village grazing reserve PGR la pen BGR la so a PGR la bangso a area pen ang tamen ke bangatung ke bi ke ciatum ladan ang dotim lo latung ladan nang do lagi illegal side legal mele ke do kali long le puta ve thana document sabe pin se latung ladan nang do lasi la bangso PGR pen abangke prabjin pen la pen ke la government long le kachira adiman pen prabjin pen abangke la bangke tharli seran nang ji athe lage Supreme Court order ado hadak latum han katharli ji aphan komane police aphan komane administration aphan komane aphan parjuna lang polam ave hadak alang bech mata fourth bit pugadi fourth bit mane parju jepin pe namasi lake thari ata unage lasi la PGR ke doan dak helang pi jot kali kopli long jot kali bon seta la Hauranghat constituency ado gedo Uttor Borbil la bangala Langfer constituency long la Phonglokpet area PGR long ledo la sona thaksi long la pu bokajan ke dai na thu sita ningkan koan pen ningkan ingko thongkep pen han tax long lepin council atum hala so gran go myong te yada fry gran la haya gran long pen prabjin pen ke bike che dum han harle nang ji la haya ke mang pen sinin tum pen mas rally pe dupon ji la pen isona ke mang bangke 125th constitutional amendment act la bangke modified nahi itu demand mang halo nil tum totally oppose pukali seta la bang modified nahi lasi la bang so 125th amendment act long ajhag aron ili tum Karbiang Long Autonomous Council made Karbiang Long aphan la pena men ke 6 schedule habara lo isi kaphirin ni ason mate muaphi au we tuman ke henu dak doko lasi la haya system la haya ron pen nil tum modified nahi mate la haya ron ajhag parmu bangke pawida nahi la haya ke mang pen sili tum pena parmu chejeng pe duponji lasi la so armu chejeng ka pe do la ke ne tum arji include banji kachisik tanglo la pen district administration atum nil tum han permission apipe dema seta la bangso permission apipe det pena posini tum
kemang mate tu make jesong make laki apijiru piji bugali lo nil tu suluk sodak le claiming kali peaceful demonstration mass rally si pedu ponji ing samjin pen si mass rally pedu ponji la pelada komani phan kan ton kan thi komani phan kan cheki phan komani phan ke theje phane la so mass rally ni tum ka pedu bugali seta la nil tu make mang teng article 244 e implement serak nanji PGR VGR pen hang tan ke ban Bangladesh pen kuno Bihar pen kuno akapre long pen ke ban KBG Cedung Handakan Harde Serananji Lapen 125th Amendment Constitutional Amendment Act Aputat La Sopra Sidum Cesongji Asil Memorandum La Itum Piponji Pajir Poni District Commissioner La Hello La Si Adima Bang Itum Dipusi Itum Batik Pono Lapen Penap Constituency Kora Drop and Slame Kibang Ipan Kachisik Side Lo La Sila Constituency Kora Drop including NC Di Mahaso Penam Tamil Lada Ongdung Pen Dake bangi pansi ke cesik totang lo posi la bangso program bangi ditum ke phi bang pachiru lo la bangso mass rally bang ke tum pe dopon pola pen ong tung pen da karbiang long lo pen di masa lo hill strike batum inglong a khai doan inglong sotung doana bang ke nang je tong dun pe ji pansi nil tu mahim kan chun Constitution 125th Amendment la bangso long non kangchap thuaya long ipakeng dun kang tung bang la lo hala si dalam sit plikabra plikado ebar poket ko Nasi halabang so sirabang karbi mate inglong arala tum pan det ki panong luma mate kece panda awasa ki pon lo puan sihat panel discussion long tala so buta lamboy nang pitek de signatory MOS signatory sa tumanda dolo da miliamen pupe lo sa la so buta inglong arala pan sirai pichot ma mate ke be kece panda ra pi ma ko ma se hala tum nang thana ide nang than de ani thia la si si ge la lo turning point ma ke 6 sidula teng bulodang te ilitum inglong arara pan ansi panong pinang bola sit doan sita nila tum make mang make clear long itum stien make lapen hinni ke than kang tung mang la no labangso state election commission ditula ilitum council lapen municipal litis lapen village council lapen district council pli election ko padoji sidame la state election commission mase jakong pipon po si halada a draft bill long thek pom long la pen tum chini dun la sila non amata case dolang high court long tum PIL ki pipon la non la so chiklo ki jut malong thu thuji la sila bangso ajak kong jitu council tum state government pan ka chehodai jat la ke la bangso aron la puson ka chehodai dun kokke la ke ning duglo la pen la puson ke chok che bosi mil tum PHLC pen lam the chi pipon lo athema eme thang ke klemun jung ban ke klemun ajakong si bang ka prek pan ka chodai polotante ile to majakong ache wardo lake lalo lase elvin dero na ke hai tami hala sohut pulo je ile tum la bangso state election commission ke neutral body posi la tum hansi election ke pa do ajakong ke pipon bo pulo seta neutral body pole tum ke lang nanji kali dak bang ke isi clear bang ke lase ke damtang tami BJP tum chipulo je nil tum ke more than 400 MP high pulo ke damtang MP election hot seta high hede lo 400 seat plus lo tum long le derlo abya nang sungtuk lo la song dak thaksi la ke command election commission of an appointed api aning hangling chotoi pu la pusong aja ko mari nili pui bu bang la si council ben jongsi itum seng dat polotang te itum saja kong long thule thot polage la sang deng pi hini ande so choksia tengpen council election commission ba abort seng me pada ketok council election of haran chona jianta lage MP la pen MLA bangke lage election commission of India ba state election commission men si MLA election ini le bangke pipon la clear lo la pen isia bang la hello article 244 e non hejong GS tame than pollo muni datum a party kaprek made karbyang long Aracharya song dum ke la 244 a ke isi kijui raplin poson si pinchong de election nang le lo pulo tang ke la bangso article 244 a isu pon po la sirat dum bhal paludam porong la si non militum APHLC song ben BJP ban ipu kang tung ke la hello nang le tum nang ning thiret la pen nang le tum kamatha jong si a hok pet karbyang long la pen dimasa ora tum jong se 244 a long nang ji ba autonomous state long nang ji pulo tang de ar puge je than haini resignation haini la tum pa MP tum chi resign haini MLA tum chi resign haini la jong si hai he pulo tang te la ke ame thang portfolio pate ang hoi phansi
ke mang chot posinil tum APHLC ban ke jong thipo jong dak ko lage lapen karbiang long lapen NCL arat to man name ning chibi ko nahi labangso 244 a ai super rong arat ki duk ke la atong pan heme jang re toman pachubai beder nahi nituma stand mangai lalo clear lo je APHLC jong se ki hailo polo tang te nil tum hempre ka farman khai gat long ria farman nitum ar puben nami chewor labji lailo nang toman pachini ko isia judgment non itum langnam nang Supreme Court polo tang te ki the nai lo lage de kangsa ya hong jai ki the nai lo posi Supreme Court judgment ki pitang bot ke High Court tum kosan stay order wan number 1 labangso stay order ki wan ba High Court tum stay order ki pidar alam thi bangala hello caveat abang la tum la halabangso hot labangso pipon pede caveat mane kopi si Supreme Court atum judgment ki pitang ma hala so teng si lower court atum insai sia prang hala ki pitang judgment ateng pensil atum phan lang ponei mane judgment abang pakek pakang ke den ni mane lower court man tami la so teng si rim ponei hala bang caveat piponai pu oloke ituma party president akai sarjai ga thada pulo pi caveat pi nei caveat pi de lo pulo tangte la da abang ke bege cheto bang awar sailong lelu stay order ki bi ki pi ponje apa non bang ke caveat pi pe de lo bang stay order chi bi ko de la se number 2 bang gala hello gazette notification palam de PGR VGR comment se ga declare ma la so ko thak di la se dak pe tum ga chini nai bang gala hello shortly bang ke ate ifusari fisara hora document ke long le deta hai ba do kok hai de seta me dak itum ga chini nai bang ke la so long le ke it falls within the purview of PGR or not la bang le tum ga chini nai jong sila bang so long le ke PGR VGR do ero office long ta record dolo polo tang te ni le ga chini jung ga chini bang ke ha comment tu ne a gazette notification kiri da mangare bang ke chok chilu lagi athela dak si already PGR VGR do putang de de the law itself is declared as PGR and VGR na si dak itum ka chini nai bangala lo jong si PGR VGR lo polo tang te lage eviction de tang ko lage ate no ni fisara document ki dai mangi hako ko document ki ahut si tum ki dai mo bange tum chetorok hai ba bi ta na si dak short pen ka chini nam nai bange Supreme Court judgment da doer lo lage gazette notification ki damo pole Supreme Court na to gali lage PGR VGR long le long ko si illegal pen ke do ma la tum bhan mangi thale na ku not only PGR VGR but government land aron re pen sarkar along le cherai bori ta marke lage thale na ku made Supreme Court judgment na teng pen gazette notification ri damu pu council fan direction pima pipe ke di ate PGR VGR along ke do tuman ke illegal lo pusi plata kan chini number 1 la pen number 2 bangala hello hadak ke do inglong akhe tum ba khe so tum schedule track tum han mangke ako do ta me pu judgment ki pinun do plata alang lage lasi labang ke ferang kita manda pachini tum thule thotlo lasi gazette notification ri damu ki council fan direction pipe lagi pi mangala hello illegal kam se na chini lo pe parle no lange do non koma lo ke tharle je ke authority ke komane social organization kali komane hamphang asong kali seta elected tu aja kong ke do vek polo tang tek council tu no la pu la bena apaka ne di la bang chok che council tu bang la responsibility ar pu bang cheklem pa mi nai bosi ne tu APHLC ben ke class up en bang tu man pachini pang alam lo gen the elected tum le claim claim polo tang de chainong bi tum ke article 244 e hangnam de khelo da ke di short alam lo atema parliament ke non itum elected te bote ludulong le ba council da itum MAC haite ke tum ludulong le ba da MLA da itum di haite ke assembly long ludulong le lasi lahai pakan thak pakan pru lage BJP tum abidi kanglim pula ben election ang palle lipo aso isu palu lipo vote bank politics la vote bank politics lasi lage claim kelo la tum ke jonghi seta ning che theda mathai velo lasi APHLC ne tum leki hai lo polo tang te lage ni tum assurance pilo I on behalf of party president ahin pen sedami amte paklar kon tudet po je ki hai lo polo tang te nil tum bangke eviction bangke claim vek polake athe Supreme Court direction da me gazette notification ri damo puna pupe PGR VGR long komasi ke doma illegal pen thale na posi ai po ase karbia arat apen inglong arat doan pandame pladak pen pachini lo